Dr. Sam. Ariko mwarabatereje muravuga ngo turashaka amafaranga ariko abana mu bantu badakunda abana bacu ni twebwe abanyamurenge. Abana bawe basigaye karito bazoreba ibintu bazogukoza kuko Bibiliya ivuga ngo umwana gitangaza koza se isoni. Umwana gito gucyaza koza se isoni kubera iki nti wahagaze mu nshingano. Aba bana tuzobabazwa bene da nitwe twahawe kugira ngo tubarere. Musoke muri buriya buzima mwishizemo, musoke muri ziranzitiro mwishizemo. Viriya iryo jisho ribiri hindure. Mwanditse yaravuze ngo itabaza ry'umubiri n'ijisho ngiyo rirevye nabi umubiri wose uhinduka umwijima. Aravuga ngo nuko rero wirinde umuco wawe udahinduka umwijima kubera kureba nabi. Urimo kureba mwene so kamureba ijisho ryo kumwica. Tushake ko muhuza n'amaso. Warangiza ukavuga ngo mimi ni mwana, mimi ni mtoto wa Mungu naenda mbinguni. Tureke gushukana, tureke kurebana mu maso tutatujana, tureke kubeshana, tureke kubwirana ibyo tutabaye byo, tureke kuba abanyamakuru b'ubwami bw'Imana butaratugezemo. Biciro ni yaravuze igihe kimwe yarahanuye aravuga ngo mbonye abantu baje hanze ariko ngigitangaje mbonye gikome ngo mbonye ikinyoni kiza gifata abantu bamwe baragenda kirabatoratora. Imana iradushaka kutubona ko turabahindutse dusoke mu buzima bw'ubwana. Amaso n'amatwi nivyo bizabigaburira umutima w'umuntu. Uko imbaraga nisha impamvu zashize mu bantu nivyo bagabuririye amatwi n'amaso yabo. Iyo umuntu yumva neza umuntu akareba neza ahora mu buzutse. Dr. Sam. Dr. Sam. Muzamubwira ngo barapfuye. Muzamubwira ngo abo basenatorero barapfuye bose. Ntibavyaye. Bari. Ubuzima bwabo babuhaye ibindi. Abana barasohoka baragenda. Duhinduke. Tubisangarisha, iroberisha. Giyanye imirimo ya kamere. Twiyane, dutandukane n'ikibi. Twihimana nk'abazuke, tuve mu mafuti, tuve mu bitagira umumaro. Tureke gushukana, tureke kurebana mu maso tutatujana, tureke kubeshana, tureke kubwirana ibyo tutabaye byo, tureke kuba abanyamakuru b'ubwami bw'Imana butaratugezemo, tureke kuririmba ibyo tutashaka kuba byo. Abandi kera bagaza baririmba indirimbo y'abarega bakicara, ariko twebwe ubu nyine tuba tubyina n'icyadusinze tukakibyinira, tukabyina tukavuga ngo runaka yaguye tugashiramo igisirima tukavuga mu ndimi. Abandi bagaza barira iyo bamenyaga amakuru kayo mabi ko mwene so yaguweho nishana. Ariko kuri twebwe so tucyamamaza ikibi intege zumbi so tuzamamaza paste kuvuga ngo yoba hawa nawe byokubaho. Umwana gito gucyaza koza sisoni kubera iki nti wahagaze mu nshingano. Aba bana tuzobabazwa bene da nitwe twahawe kugira ngo tubarere ariko twarabateraga kugira ngo tubone amafaranga. Yewe ugeze he irifunguzo nyishize ndushize munsi y'agatapi ko mu muryango keraga amasaha yageze yatinze nasubura iminota 10 sabuka nawe ga yaje ga yahwereye ati mana akaba muterera igitelefone akagicomeka kuri cyaje umwana akareba neza akaruha neza akagwa hasi. Nyina nawe yinjira akinjira yahwereye agashira umwana kuri televiziyo neza akamubwira ngo tuje kuryama. Aba bana ibintu bareba jewe nzanganira n'urubyiruko cyane muzamugana urubyiruko rufite amakuru murebe muzamurebe ibintu byisa. Reka mbabwire akanwa kage indigira akanwa kayigaburira ni kamwe nakampamvugira niko kazakagaburira ndakonyine iyo kapfuye umuntu bamushiramo sonde ariko umutima ugira utunwa tubiri n'amaso. Aya maso ni azagira gute? Amaso n'amatwi nivyo bizabigaburira umutima w'umuntu. Uko imbaraga nisha impamvu zashize mu bantu nivyo bagabuririye amatwi n'amaso yabo. Uzorebe filime z'urukozasoni muzira wakoze amakosa menshi cyane.
Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niyo twakuye indirimbo zishimwe. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. yarakubiswe turababarirwa, yarababajwe turabamburwa. yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. yarakubiswe turababarirwa, arabambwa turabamburwa. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. Nta kiguzi twe dutanze we, yarabikoze kubw'urukundo rwe. Imirimo yakorewe i Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanje. Imirimo yakorewe i Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanje.
yadukunze yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. yadukunze yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. imirimo yakorewe i Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. imirimo yakorewe i Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yarabikoze kubw'urukundo rwe. imirimo yakorewe i Karuvari, niyo ndirimbo yuzuye umutima wanjye. muze mwibira mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. muze mwibira mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. muze mwibira mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. nimuze mwibira mu maraso ya Yesu, murakira mubona amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Iyo niyo nyungu. Niba Pasaka itagusiga imbaraga zo kubabarira, ntayo wizihije. Niba Pasaka itagusiga imbaraga zo gukunda mwene so, ntazo. Niba Pasaka itagusiga imbaraga zo kwihanganira mwene so, mugende mureke muve mu ibintu byo kutihanganirana, mugende mubireke bene da. Mwabagore mwe mwihangane, mwabagabo mwihangane, mwabana mwe mwihanganire banyuko nubwo nabaso batazi kuvuga icyongereza. Mwihangane, mubihanganire. Nabo barabihanganiye cya gihe cyose mutari muzi icyo mwari muzi. Mwabashumba mwe mwihanganira abakristo, mwabakristo mwe mwihanganira abashumba. Nabo nabanyantege nke, nabo nabantu bambaye umubiri. Timubatekereze nk'abagezeyo. Mubihanganire, mubasengere, mubagaruzi neza. Abagenze nabi mubagaruzi neza. Birizi vuga Paulo yabwiye abantu ngo nuje kubwiriza abantu bakuru, ngo uzababwirize nkubwiriza se. Nta muntu uzotunga sirutoke. Muyandi magambo ngo uzumubwira kako bakundi ubwira so witonze. Muri this nubwiriza abantu uzobwiriza abakobwa nk'abashiki bawe n'abarumuna bawe nk'abavandimwe. Ariko ubu nyine umuntu biroroshe kumutera umupira akagwiriya. Kiremwa muntu Imana yameneye amaraso. Wewe ni nani ubomowe kazi ya Mwana? Wewe ni nani? Ariko muziki Imana yakoze ku buzima bwacu. Mujamugira ngo ni ibintu bene ibingibi by'imikino. So tuzumvaga nk'amakuru. Mujamugira ngo ikintu Imana yakoze cyo guhinduka umuntu ikamena amaraso. Mujamugira ngo ni ikintu umuntu yokeresha cyangwa azabeho. Shoti bavandimwe rero, Imana idufashe tube muri Pasaka yo guhinduka. Pasaka igaragaza ubwami bw'Imana. Muri nituza abantu nibazoza bagera binjiye gusa muri amariro babona ubwami bw'Imana. Igihe twasengaga nabonye ngo ubwami bw'Imana kazambona ko burashaka kwikara ko bugasubirayo. Hano muri amariro kazabona ko burareta hano ikintu kimeze cyari kimeze ku bwami bw'Imana. Kazambona ko ni ikintu gishaka kwikara ko ikaza gisubirayo. None turaza kucitsa. Sibyo se? Sibyo yeme? Kumurumva Pasaka idakenewe hano muri amariro. Pasaka y'impinduka. Abantu bakaza baboniriya bakaza bamenya ngo nukuri abantu twabonye muri amariro bihaye Imana nkuko bikwiriye. Tugomba kuba icyitegererezo cy'abakozi b'Imana. Titubiki ibintu nta nyungu zibaho zikomeye ziruta utakaza ubugingo. Tazo. Sibyo bwana Pastor? Haleluya! Turabwira Imana ngo Mana twururukiriza ikirere cya Pasaka cy'impinduka. Pasaka yo guhinduka, Pasaka yo kumenya,
Pasaka yo gusobanukirwa ubushake bw'Imana, Pasaka yo kugendana n'Imana, Pasaka yo kumva ubuzima bw'Imana mu bana, Pasaka yo kwera imbuto, Pasaka yo kuba imbere y'Imana, Pasaka yo kwihanganirana, Pasaka yo gukundana, Pasaka yo kubabarirana. Nicyo beneza ubutumwa bw'Imana idushakaho, ngo ubuzima Imana idushakaho. Musohoke muri buriya buzima mwishizemo, musohoke muri ziranzitiro mwishizemo, musohoke muri buriya bubande mwishizemo, musohoke kuri iriya misozi muhagazeho, musohoke muri zirandoki mutungana, muviriya umwami arabashaka. Viriya iryo jisho ribirihindure. Mwanditse yaravuze ngo itabaza ry'umubiri n'ijisho, ngo iyo rirebye nabi umubiri wose uhinduka umwijima. Haravuga ngo nuko rero wirinde umucyo wawe udahinduka umwijima kubera kureba nabi. Urimo kureba mwene so ukamureba ijisho ryo kumwica. Tushake ko muhuza n'amaso. Warangiza ukavuga ngo mimi ni mwana, mimi ni mtoto wa Mungu naenda mbinguni. Mwabakozi b'Imana mwe, mwabagaragu b'Imana mwe, Imana iradushaka kutubona ko turabahindutse. Dusohoke mu buzima bw'ubwana, ubuzima bwo gushukana. Haleluya! Duhinduke, tuviriya, twage iriya Satani yaduhambiririye. Biriya bisobanura ugira, biriya kuriya kwihagarara ugira. Ntabwo ari ukuva ku Mana, ntabwo ari Imana yagutumye biriya, si yaguhaye guhagarara muri biriya wahagazemo ngo njewe ngo bazombona. Wewe bazokubona, wewe shuti bavandimwe, wewe ninde? Wewe ni mutugani kugira ngo unanirwe kumvira ubushake bw'Imana? Muviriya mwabasore mwe, muviriya mu byaha, muviriya mu ntege nke, muviriya mu bintu mubamo, muviriya mu bintu muzamureba, muzamureba ibintu byiza. Reka mbabwire, akanwa kage windigira, akanwa kayigaburira ni kamwe n'akampamvugira, niko kazakagaburira konyine. Iyo kapfuye umuntu bamushiramo sonde, ariko umutima ugira utunwa tubiri n'amaso. Aya maso ni azagira gute? Amaso n'amatwi nivyo bizabigaburira umutima w'umuntu. Uko imbaraga nishe impamvu zashize mu bantu, nivyo bagabuririye amatwi n'amaso yabo. Uzorebe filime z'urukozasoni, uzira wakoze amakosa menshi cyane, uzategera amagambo mabi cyane, uzaje kuri space babatukanaho, uzira nawe watukanye. Kubera iki? Wagabuririye ubugingo bwawe ikintu kibi, ubumara. Uzurinda amatwi n'amaso yawe, kuko niko kanwa kagaburira umutima w'umuntu. Imbaraga z'umutima ziva mu kanwa, ziva mu maso no mu matwi y'umuntu. Iyo umuntu yumva neza, umuntu akareba neza, ahora mu buzutse. Impamvu gututwana ni buturi mu kunanirwa ibintu, ni ibintu tuteza amatwi. Ariko yo tubiriho ibintu ba, ariko yo tubiriho abasore n'abahungu Mana. Abantu bakereye ibintu byo gutukana, kandi birimo kwama biza utabishaka, wabishaka utabishaka, ugasanga kera wabiguye ho, ariko uzubitambuka. Inyambura gusa zaraje, ubusambanyi bena bwa bundi buri hejuru buruzuye. Ubu ngubu ubusambanyi nta muntu utabuzi, n'ababana bose barabu. Ababana twarinze twebwe tuba abagabo bakuru iri ya ruguru, tukaza tubaza abavyenga se umwana azavuka gute. Turi abagabo bakuru twaturangiza za primaire, tutazi ukuntu umwana azavuka, bakatubwira ngo umwana ngo azava hano mu mucyo. Nuko nakuze nzi, twaje kumenya amakuru y'ukuntu umuntu azavuka tukuze. Ariko abana bato kubera ibintu bareba, n'abana bazi ibintu byose uko bingana. Ariko mwarabatereje, muravuga ngo turashaka amafaranga, ariko abana mu bantu badakunda abana bacu ni twebwe abanyamurenge. Abana bawe basigaye karitu, bazoreba ibintu, bazogukoza, kuko Bibiliya ivuga ngo umwana gito ngaza koza se isoni. Umwana gito gutya azakoza se isoni. Kubera iki? Ti wahagaze mu nshingano. Aba bana tuzobabazwa bene da,
nitwe twahawe kugira ngo tubarere, ariko twarabateraga kugira ngo tubone amafaranga. Yewe ugeze he, iri funguzo nyishyize ndushize munsi y'agatapi ko mu muryango. Keraga amasaha yageze yatinze nasubura iminota 10 sahuka nawe ga yaje ga yahwereye ati mana akaba muterera igitelefone akagicomeka kuri cyaje, umwana akareba neza akaruha neza akagwa hasi. Nyina nawe akinjira yahwereye agashira umwana kuri televiziyo neza akamubwira ngo tuje kuryama. Aba bana ibintu bareba, jewe nzanganira n'urubyiruko cyane, muzamugana urubyiruko rufite amakuru, ufite amakode y'ubuzima uteye ubwo, mwoganira n'aba basore kandi gamuja mubikora mwabashumba, mwoganira n'aba bana mwomenyi isi batuyemo. Aba bana b'abasore bafite ama password y'amaso, tibo kwija muri telefone udafite face yiwe, ntibishoboka kugira ngo umbone ugera ahantu aba nuko ufite face yiwe. Yo gucya neza telefone yiwe woye ifana umuriro ugashira, boyihamagara nta kintu womenya ubuzima. Ariko ubwo buzima tisi wadushaka kumenya, uzubwira abantu begero bati ndashaka none gusura urubuga ubanaho n'abandi. Izo muza mubikora, ugafata abana babo bakobwa kombira ngo umuhungu waje na mukobwa waje ndashaka gusura urubuga rwanyu, ndashaka gusura telefone yanyu. Baza babikora, turashaka gusura telefone yanyu. Iba mibiki beneda, ubwo buzima ndibuja buba utarahaye umwana niyo guha ubuzima bwa telefone ye yarakubuze. harundi abana nawe uwo ni wazaguma kureba. Kubera iki? Nta mwanya wamuhaye. Iyo umwana kubuze atora abanyi n'abandi. Niyo mpamvu bambara uko mutambara, niyo mpamvu bisokoza uko mutisokoza, niyo mpamvu batunga ibyo mutagira. Kubera iki? Nta rugero mwabahaye. Ariko umwana agomba gusana nyina, igihe nyina yamuhaye umwanya. Nta mwana utosana. Niyo mpamvu bafite imico y'Abaspanish n'Abablack, kandi mwebwe muri Abanyamurenge kase. Kubera iki? Ntabwo babazi, ntabwo wamuganirije. Apana ikinyamurenge, umwana ntibisaba kuko we umuvugisha Icyongereza, birasaba gusa kumwereka kuri nyina, ukamuha icyo bita affection. Ariko mwarabataye. Ariko ibindi biraturiza kuturarizwa gusa ngo nukuri ngo twebwe turagura inzu, ngo twebwe ngo mogegera turangije. Niyo mpamvu n'abana bari mukura dufitanye imanza n'abagore n'abana n'abagabo, abana akananirwa kurangiza ishuri, yarangiza high school ababwira ngo ja mu kazi kugira ngo mogege tuyishure. Ayo nta makuru ari muri bene wacu. Kubera iki? Twimye abanyu umwanya. Izo nibiraturiza n'umunsi mu. Haleluya! Dufite amakuru ngo uru rubyiruko muri mukona ruzokorera Imana. Aba tutegereye, aba tutadaduha n'umwanya hano ngo baze gusirimba, aba tuzatubona tukada tubabona nk'abandi bantu. Aba gucya bazadutakarira mu gucya. Bikiro ni yaravuze igihe kimwe yarahanuye, aravuga ngo mbonye abantu baje hanze, ariko ngigitangaje mbonye gikome ngo mbonye ikinyoni kiza gifata abantu bamwe baragenda kirabatoratora. Kubwije ukuri aba bana tutabegera beneda tatore iryo ryarangiye. Iriga muri mu bajyanirimo abantu yarubatswe. Ari ngiri muhamureba, hari igiti mwashize hano, hari urudolari mwashize hano, simwasanze ino nyubako hano. Banyirayo bari muzamubwira ngo barapfuye, muzamubwira ngo abubatse n'atorero barapfuye bose, ntibavyaye bari. Ubuzima bwabo babuhaye ibindi, abana barasohoka baragenda. Twebwe dufite umugisha abana baza gusenga, ariko tukagwanira n'abapasiteri dufite abo kwigisha. Icyo niwo mutwaro ufite. Aba bana bafite amakuru. Mwari muzi ko bano bana bagira imbuga baza bahuriraho bacururizaho abantu? Murabizi? Muzi ko bagira imbuga bacururizaho abantu? Ibyo murabizi? Jewe nabonye n'umwe turaganira. Urubuga bacururizaho abantu, bakoreraho ibibi. Buri gitondo baza bapostinga ibintu. Abantu abakobwa bakaposta na adresse, bakamubwira ngo umukobwa na yangaya, abahungu bakagura.
abahungu b'abanyamurenge n'abakobwa b'abanyamurenge bari kuri izo mbuga aho. Reka duhaguruke dusenga Imana. Ariko bene data, Pasaka iduhindure, duhinduke, tubishangarisha, iroberisha giyanye imirimo ya kamere, twiyane, dutandukane n'ikibi, twiyimana nk'abazuke, tuve mu mafuti, tuve mu bitagira umumaro, tureke gushukana, tureke kurebana mu maso tutatushana, tureke kubeshana, tureke kubwirana ibyo tutabaye byo, tureke kuba abanyamakuru b'ubwami bw'Imana butaratugezemo, tureke kuririmba ibyo tutashaka kuba byo. Abandi kera bagaza baririmba indirimbo y'abarega bakicara, ariko twebwe ubu nyine tuza tubyina n'icyadusinze tukakibyinira, tukabyina tukavuga ngo runaka yaguye, tugashiramo igisirima tukavuga mu ndimi. Abandi bagaza barira iyo bamenyaga amakuru nk'ayo mabi ko mwene so yaguweho n'ishano, ariko kuri twebwe tuza tucyamamaza ikibi intege z'undi, tuza tuzamamaza pasite kuvuga ngo yoba hawa nawe byokubaho. Shuti urashaka kwihana, urashaka guhindukira, urashaka guha ubuzima bwawe Imana, tambuka dusenge Imana. Urumva ubugingo bwawe ushaka kuba Imana, tambuka dusenge Imana. Urumva ntambara gufite zo gushanywa n'umwami utokura ishusho ya Yesu Kristo mu muhana, tambuka tugusengera Imana guhimara. Kaduhaguruke twese, turanarangije nyangane natwize, ariko n'ibintu n'imagano tugiye kubwira Imana ngo ubwo bwami buja bugenda uzabuzana ubutugwe gitumo mu izina rya Yesu, tubeho ubuzima bw'ubwami bw'Imana, tunezererwe hano, ariko nitugera no hanze tunezerwe. Ariko muzi ko twari tumeze hano, mwabonye ukuntu twari dusa neza ba, ariko hano hanze hakama hazi indi pica. Uzofotore nk'ifoto ya hano, niba mugira ubushakashatsi, ifoto ya hano uzayifoto, nurangiza wongera ufotore n'indi muntu ari hanze, numara ziko imeze. Haleluya. Reka nsaba abayumbe mutambuka imbere gatoya, tugiye kumanura ikirere. Numvise ikirere turakimanura, Pasaka turayimanura, nuko turayisiga irasigara neza muri, kandi muzobona imbuto zabyo, muzobona imbuto z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Tugiye kubwira Imana, tubwiye ngo Mana manura iki kirere cyaheze cyahagamye hano, kimanuke muri amariro, kike abantu babe ubuzima bw'ubwabo. Aba bantu bari mu kwikanga ubusa, abantu ntibamenye imyanzuro bafatira mu bintu kubera ubwami bw'Imana butarabagwa gitumo. Ariko uyu munsi turabwira Imana ngo Pasaka nimanuke mu bwami bwawe, umuntu wese nabona undi amubone nkawo mu bwawe. Bwana sifiwe. Nibashiremo disketi ntoya cyane, tubwire Imana icyo kintu kimanuke, tukike yeme mwaba muhudumiye iki kintu kiri hano hejuru kimaze iminsi myinshi kirereka, gitibuke muri amariro, kandi nigitibuka muzonezerwa birenze uko mubibona. Kandi iyandi wari ubwiza bw'Imana, ndababwiza ukuri iki kintu nikimanuka kikagera hano kikika, uyu muhano uzongera wubakwe, uyu muhana w'amariro uzongera wubakwe. Kandi kubakwa n'umutekereze ko ari hasuzumwe n'ubufatanye bukomeye cyane utuma umuntu wese yiyumva mu mugenzi we. Ngaho shamo diskete gatoya, babaha amapenzi, tumanura ikirere kike neza, tumara gutahane y'ibintu. Tere pae tande la somela candela de la resa candela calere mungia somela sofela Mana mizina aichukua ziwe. Haleluya, haleluya. Tutaiona wewe, furaha tele na utukufu.
Haleluya, Hey. haleluya, tazama, tazama yupo pamoja nasi, neema itaisha kamwe. Haleluya, haleluya, tazama, tazama yupo pamoja nasi, neema Haitaisha. Helelelele. Helelelele. Bwana, Helelelele. nasi, neema Helelele. itaisha. Bwana, kutanura Haleluya, Helelele. haleluya, 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 haleluya. Dr. Sam, Dr. Sam, Dr. Sam.